Assalamualaikum semua, jom kita masak spaghetti chicken popcorn. Masukkan chicken popcorn dalam air fryer. Spray sedikit minyak, bakar pada suhu 215 minit. Masukkan spaghetti dalam air rebusan. Spray sedikit minyak. Angkat dan toskan. Chicken popcorn yang dah masak. Masukkan sedikit air rebusan spaghetti. Masukkan spaghetti. Masukkan sedikit lada hitam, rosemary leaf, Dr. Spice garlic seasoning, Dr. Spice all-purpose seasoning, sedikit garam dan perasa. Kacau rata. Masukkan chili flakes, cherry tomato. Kacau rata. Angkat setelah masak dan hidang bersama dengan chicken popcorn. Spaghetti chicken popcorn versi kurang minyak siap. Selamat mencuba.